V hrvaški Istri, v mestu umetnikov, ki je zaradi umetnosti, glasbe, športa in posebne slikovitosti priljubljeno tudi med Slovenci, smo odkrili čudovito staro hišo. Njeni lastniki so med trdne kamnite stene utkali sodobne ideje, v prostore pa vnesli izbrano pohištvo in detajle, ki svojo prefinjenostjo ponujajo razkošje na majhni kvadraturi. V tejle slikoviti uličici Grožnjana smo našli prenovljeno hišo, ki v sebi združuje moderni glamur, umetnine, starine in istrsko pristnost. Nina in Daniel, zdravo. Najprej prosim, če nam povesta, kako sta sploh prišla do tele čudovite male hiške? Pa nama je od uvijek bila želja nešto imati svoje u Grožnjanu. Za nas je Grožnjan uvijek bio posebno čarobno mjesto koje asocira na umjetnost, na glazbu, na nešto jedinstveno i preljepo. I onda smo prije nekoliko godina, prije ove kuće, kupili smo jednu drugu kuću, jednu drugu nekretninu koju smo isto staru nekretninu koju smo renovirali i obnovili. Prije nepunih 4 godine pokazala se prilika da kupimo ovu nekretninu i onda smo od nje odlučili napraviti to što je sada. Kad smo prvi put u biti ušli u ovu kuću, neka toplina nam je došla i jednom i drugom i odlučili smo da ovo mora biti luksuzna kuća jedna u Grožnjanu koja će biti posebna, jedinstvena, za 2 osobe, jer ima 65 kvadrata i onda smo htjeli neki luksuz priuštiti našim gostima, a i za nas, kad dođemo zimi ovdje, uživati sa djecom. U kakšnem stanju je bila ta hiša najprej? Koliko je sploh stara? Ona je stara recimo negdje od 17. stoljeća. Nije bila u dobrom stanju i onda smo baš sve morali na novo raditi, od struje, od vode. Najveći zahvat koji je bio kanalizacija, jer u Grožnjanu je slaba kanalizacija i onda smo morali cijelu ulicu raskopat. Kako je ovdje su uska ulica, nije mogao kamion ući, to je sve ručno bager smo morali donijeti. To nam je jedan od najvećih zahvata bio. Onda ove stepenice su bile prije betonske, onda smo odlučili nešto novo uvesti, željezne stepenice smo napravili i ono što smo htjeli sačuvali smo te poznate grožnjanske grede gore, koja svaka kuća u Grožnjanu ima, crne grede, ne? Ste pri tem potrebovali kakšno strokovno pomoč? Vam je kdo pomagal pri renovaciji? Da, znači, osim naših ideja, tu je naš prijatelj, veliki i poznati Boris Ružić. On je dizajner interijera. Ružič je sodeloval z lastnikoma tako pri idejni zasnovi, kot tudi pri oblikovanju prostorov. Staro arhitekturo je prilagodil sodobnemu načinu življenja in bil vključen tudi v izbiro talnih oblog, keramike, stenskih barv ter notranje opreme. Ko so prostori dobivali svojo podobo, si je lastnik zaželel, da bi tudi stene bile posebne. S pleskarjem sta razvila novo tehniko. Z lopatico sta na površino nanesla lepilo za ploščice, nato pa z gobico dodajala zlato-rjavo barvo. Z glajenjem so stene postale skladne in izjemno privlačne. In vidi se, da ste velik poudarek dali tudi na antikvitete v tem stanovanju. Da, kada smo opremali kuću, željeli smo da kuća zadrži taj pravi istarski šarm i nekakav duh prošlosti i za to su nam bili potrebni antikviteti. Mi imamo prijatelja također tu lokalnu u Oprtlju koji se bavi antikvitetima i Boris je kod njega birao komade koje će poslije biti dio kuće, kao što je stol u blagovaoni i još ti neke kredence i veliki luster iznad kade je također antikvitet. I ti neki komadi još koji čine kuću posebno. Kopalnici sta elegantni, a majhni, zato so v nadstropju, kjer domuje spalnica, ambient dopolnili s prosto stoječo kadjo. Njena prisotnost presega zgolj funkcionalnost.
Svojimi linijami prikliče spomine na preteklost, ko so leseni škafi služili kopanju in je tekoča voda veljala za razkošje. In tudi umetnosti ste dali kar nekaj besede na stenah. Da, tu su dva različita umjetnika koje na prvu možda uopće nemaju nikakve veze jedan s drugim, jer su tehnike drugačije, izgledi slike su totalno drugačije, ali na kraju je sve došlo na svoje mjesto. Znači, moderne slike, kubističke slike su dijelo našeg prijatelja Tea Perića, a onda imamo lokalnog ovdje umjetnika Marka Brajkovića koji radi velike slike kao ova iznad kreveta sa anđelima i uglavnom takve slične slike. To je naš doprinos grožnjanskoj umjetnosti. In seveda posebno pozornost ste namenili razsvetlitvi oziroma svetilom. Kaj vse imamo tukaj? Da, ne bi se moglo postići neka prava atmosfera bez dobrog svjetla. Najvažniji, vjerovatno sa strane dizajnerskih komada je velika bijela paluko lampa koja je na katu u kutu, u onom lounge roomu, ali nekako najposebnija lampa je tronožna lampa koja se nalazi kraj kauča. Kupljena je u Pragu zato što smo mi jako dugo godina živjeli u Pragu, a ona je scenski rekvizit sa snimanja serije Carnival Row u kojoj glume Dara Delevingne i Orlando Bloom. I nama se jako sviđala i dala je nešto posebno kući. Med brezčasnimi kosi, ki prostoru vdahnejo plemenitost, izstopajo kultni stoli iz krivljenega lesa. Svojim šarmom obogatijo jedilnico ter ustvarjajo čudovito zgodovinsko protiutež sodobni kuhinji. Ono što bih htio još istaknuti u ovoj kući su staklene stijene gore na katu, koje, pošto je prozor gore sa druge strane kuće, i daje posebnu svjetlost prema toj prostoriji, prema sobi, luksuznoj. I onda kad smo to već postavili, onda nam se sviđala ta staklena stijena, pa smo još i u kupatilu stavili tu stijenu i mislim da smo završili tu lijepu priču cijelog našeg dizajna u ovoj kući. Kako ste pa razmišljali pri tej prostrani okolici hiše, ki jo imate? Kako kuća nema svoj vrt, ne nalazi se u pješčanoj zoni u ulici, htjeli smo da ima jedan svoj zeleni dio i onda smo se pobrinuli da posadimo mediteransko bilje u ovim specijalnim zelenim vazama i tu uspijevaju nam i limuni, i mandarine i razni začinsko bilje koje poslije naši gosti koriste za kulinarske specijalitete. Fantastično. In to na kaj? Na 2 kvadratnih metrih? 3 recimo. Tudi po zimi radi prihajate sem. Kako takale istrska hiša funkcionira po zimi? Kako se ogrevate? Pa grijanje, dosta smo razmišljali o tome, baš zato smo stavili podno grijanje, imamo dole u prizemlju i gore na katu, klima uređaj isto, ljeti hlade, zimi griju. Za posebnu atmosferu gore na katu stavili smo još i kamin koji se grije na drva i poseban štih tog prostora nam daje još više, ljudi uživaju u toj toplini i ljepoti ove kuće.